Reka makuru yacu tuyakomereza hano mu gihugu cy'u Rwanda. Iyi nzira muri kubona na runo rutoki turi kwerekera aho umwana w'imyaka 22 y'amavuko yiciwe hateraguwe ibyuma mu izosi ndetse no mu nda, harangije ahita yitaba Imana. Uyu musore akomoka mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Tare mu kagari ka Gasarenda, akaba yiciwe mu karere ka Gasabo nk'ahazwi hano Rugende y'itaka. Yiciwe hano mu rutoki nk'uko muri kubireba. Hari ibyo tugomba kwerekana kuri kamera, hari ibyo tutagomba kwerekana kuri kamera. Ni incamake y'amakuru. Niba bwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Umunyemere dutangirire hano mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo mu murenge wa Mbandazi, ahiciwe umwana uri mu kigero cy'imyaka 12 y'amavuko. Uyu mwana bakaba bamwishe urupfu rubi cyane ubwo bamuteye ibyuma mu izosi bakamutera n'ibyuma mu nda, dore yuko abamwishe bahise bafatwa n'ubugenzacyaha RIB bakahita batabwa muri yombi bakurikiranwe icyaha cyo kwica umwana w'imyaka 12 y'amavuko bamuteraguye ibyuma mu izosi ndetse no mu nda. Ese byagenze gute kugira ngo bice uno mwana udafite icyo azi? Abaturage bavuze yuko uno mwana yari umushumba yahiriraga inka, ariko akaba akomoka mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Tare mu kagari ka Gasarenda, akaba yari yaraje gushakira ubuzima hano mu mujyi wa Kigali. Bavuga yuko uyu mwana yabanje gukora akazi k'ubumarine, kwa kundi bapakurura imodoka igenda, aza kubivamo. Uyu mwana avuga yuko bamugejeje ku murenge baramurekura, aza kuva mwizi ngeso mbi zo kwiba, aza gushaka akazi ubwo yari umushumba, ubwo yahiriraga inka ndetse akabona ibyo kurya, none akaba yishwe n'abantu bahise batabwa muri yombi. Uyu mwana bamutegera mu masaha ashyira saa 10 za nimugoroba, ariko akaba yishwe bitunguranye. Uyu mwana yapfaga iki na bano bamwishe? Gusa icyo bapfaga ntago kiramenyekana, nikiza kumenyekana turaza kubibabwira. Reka amakuru yacu tuyerekeze mu karere ka Muhanga nk'ahazwi muri Gako. Mu karere ka Muhanga mu murenge wa Gako habereye amahano akomeye cyane. Umukuru w'umudugudu akurikiranweho icyaha cyo gukubita no gukomeretsa abaturage batatu ubwo bari baje kumubaza impamvu atabishyuriye ubwisungane mu kwivuza. Nibwo umukuru w'umudugudu yavuze yuko yabubishyuriye, bano baturage bageze ku kagari basanga nago bari muri system, ndetse bageze ku kagari bavuye kwa muganga basanga ntibishyuriwe ubwisungane mu kwivuza. Nibwo batangaga ikirego cyabo ku kagari, ubundi bagahamagaza umukuru w'umudugudu, ndetse abana baturage bataha umukuru w'umudugudu n'abanyerondo bakubita abana baturage babagira intere, bakaba barembeye mu bitaro. Uyu mukuru w'umudugudu akaba yatawe muri yombi n'ishami ry'ubugenzacyaha RIB akurikiranwe icyaha cyo gukubita abaturage, bakita icyaha cy'ihohoterwa. Ishami ry'ubugenzacyaha RIB ryataye muri yombi uyu mukuru w'umudugudu ukurikiranwe icyaha cyo gukubita no gukomeretsa abaturage ubwo bamwishyuzaga amafaranga y'ubwisungane mu kwivuza. Akaba yatawe muri yombi akurikiranweho ibyaha ari gushinjwa byo gukubita no gukomeretsa, aho uyu mukuru w'umudugudu ndetse akurikiranweho n'ikindi cyaha cy'ubusambo, kuriganya ndetse n'ihohoterwa. Bivuga yuko yariye amafaranga y'abaturage bikarangira abakubise abaziza ibyabo. Reka amakuru yacu tuyasubikire hano. Amakuru nakagaruka. Nimero bwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Ndabakunda cyane, Imana ibarinde. Nimwari muri kumwe mwana makuru, nitwa Kidasamura urw'inkorogoto bakora rugakonkoma. Mwakoze subscribe muri abagaciro, ibyo tugezeho nimwe tubikesha, ibyo twenda kugeraho nimwebwe tubikesha. Imana ibarinde, ibahereze umugisha, turabakunda cyane.